lain kamarananya serta di kapang ngopi ngopi kapos saya coba Oh bang, Baik, ya si Cali kira-kira kemananya? jangan tuh, main bapak apa? Tapi kira aku latihan Pak Heri wae budak teh. Tangan apa ya? Udah kudu di teangan. Ajin tengke ke datang meureun ka dieu. Nggon lagi na ieu. Biasa Oh. lagi lampuk-lumpuk na ieu tah. Oh pasti datang mana kali? Paling ke latihan pai kos nama. Mau datang orang siksa aja. Siksa orang taranjang dijukan. Tuman si Cali mah. wah mana itu nya sekarang nempoy ya wah kok jakeun nih kabar gak tuh lagu banget tuh nanya pisan kok bejakeun dari paralak nih iya udah teh buat laporkan tadi ya Set, ngobrol si Cali. Datang-datang riweuh sia. tenang bos tenang emang sa Mana? jalan Tuh bener Cali sia yang ngomong teh. bener serius Bener 50 jigana kudu dietakeun. itu tuh udah itu tuh Hoi, yang itu Pak. Wah, iya mah. Bener cek sia leuy. nah kan cek Kudu diberi pelajaran sama ya. sombong kan makanya Kumaha? Wah, teang tong yuk. Teng guys. Ayo geus. tang Kumaha? Diberi pelajaran. puas ya ta laporkeun ku aing kasih goyeng palak yeng palak Woi. Naon Sumang? Geus ngomong anget di kieu mah. Iya, emang kunaha? Atuh liwat mah punten-punten tuh kumaha cek aing sih teh. Situ nyaho ieu wilayah saha? Ya bodo amat. Wah, bener. Wow ini di rumah. Wow, Bang lain. Oh ya, saja. Uing timple, pokoknya emang ke orang. Templo. Heeh. Ini keluar penjara belum? Karena keluar pisan uing tadi. Kelak gede. Oh, Bang wow. Wow si Templo iyo. Emang bener iya karena keluar di penjara. Oh kalau keluar penjara mana? Buset teh. Sia kunaha udah aing. Hah? Kunaha? Lain tadi. Kawan si Caleuy nya, Wak. Wah tadi juga gitu. Caleuy mana? Tain tadi si Caleuy ngomong cenah didinya tadi rese. Liwat ke punten-punten acan. Anu mana sih jelema? Tadi di aya di pos, Wak. Wah, ieu mah kudu diteang si Caleuy. Tangan dia kabur budak iyo. Heeh. Atuh sok ayo. Ayo, teang si Caleuy. Ayo ngilu. Ayo Atuh. Coy. Si awak jadi gede gitu atuh. Senang pandi itu mah daang we doang. nah iya ngeunang anjani ngopi euy Mas Andre teh, kumaha sih coy eta? Awak jadi gitu. Wah, bener ya asal lo tanya tuh. sia saya songong sih sia budak anyar tepunten-punten aja tadi mah pagi aing mana yeng Jedog dia. Syekh nyaho teu. naon emang Si abang ieu teh baturan rawa obang. oh Baturan lila. Ih, sia mah. Sia mah bener parah. Ieu manehna balik masantren. itunya Anu balik masantren pager besi teh ya. itunya apa Goblok bener sih. Konyol sia. tolong goblok Ridang bener ampun Parelo Asen si Asen dasar Asen din aing malulu nu kena teh ada Ridang Parea aing malulu aduh aing ke makam mana deh
jadwal ronda dadakan. Jangan batur kemana aja. Seringkali kau menepis tiap persoalan. Ada sesuatu kau sembunyikan dari pengetahuanku. Hah? Jan, Ngopi. ngopi. Ngopi ya kopi lagi. Ah, Atuh gampang kayak kopi mah loba di warung. warung mana? Pokoknya kieu muka kene ieu. Dan ge ngopinya di pos, yuk. Di pos rek lagu naon? Sakali ngaronda jeung geus make samping kita RT jadwal ronda ina. Kopi na aya teh di pos. Aya. Nang loba kopi mah. Yuk, ah. Atuhnya ngan duaan. Tuh kayak aya nu lain. RT ge mah mungkin atuh nita aing sorangan mah ronda pasti aya lah nu lain yuk. Emang teu parele sia mah Jan. Aya eueuh. Hi, bener. Bener lah, udah pasti ada. Masa RT? Lu gua doang sendiri. Yuk, Ayo. Berangkat. Ini lamun eueuh. Poin gocok sia nya. bener aya beri nembang atuh. Bang naon? Kan ini gadang ya. Cocoknya lah jalan. Mang Gadang. Oke. Begadang jangan begadang. Pelan, aspa tuh. Hei, Bud. Aduh. Mana kabar? Alhamdulillah. Di mana ya? Di hareup. Ya, hareup. Sa, Nah, tah, Jan. sa. Ya, Ible. harganya. Kamari karap datang. Saya cara naon? Jadi kieu Kang. Pak Mah, RT nyieun jadwal ronda dadakan. ronda dadakan. Heeh. Jadi ceritana rek ngajak ya. Heeh. Dininya deui sarua. Tadi orang kerja gitaran ya. Di mana jagana rondana? Di pos. Di mana? Anu kamari. Anu kamari aing teu narongkrong jeung gua obang. Oh, nu budak di Talanjangan. Tah eta pisan. Oh, atuh ayo. Oke, gas. Kopi aya, kopi. Aya. Banyak. Banyak. Iya resep ya. Kalau untuk paralel orang gocoan. Itu jadi warga anyar mah. Buru pada Udah digocoran baik. lah beak batur. Teman-teman. Ayo. Ronda. Sarangan marageun Ih, kumaha sih warga teh? Mah eleh kudu anyar. Nu anyar dilekeun. Jadi mau ayo. malah dede Ampun nang ayo tuh. Mamat. Boga cida warga tolol lah. Amat coy. Nah, iya. Pe. Mana ada kayak putih, coy. Kurang be we doang loba. Ih, kemana sih? Kan ini jalan lagi. Warga anyar mah usah tahu nah. Teu nyaho ingat po jalanna. Ulah bujuk di rumah di sini. Ulah mau cerita ka sih? Cenah itu, ogah cenah. Kumaha ieu ketua? Dengan video sudah. Coba, beres, duduk teh. Yuk, nyanyi tuh. Nino Jan. Nyanyi nu naheun lah, nu anyar. Naon tah? Eta sekuntum lo. Ja, naon rek we satu. Si garaning orang main gameplay ah. Nyanyi aing. Ya, garandeng. Gameplay. Ayo, balik. Gameplay. Nah, Kita. kita. Udah ini pojok ah. Itu. Hidup bola di grup nya. Cau, naon sih? Kapena mana? Ayo, ayo. Santai. Siana ieu, aing ngeburkeun main. Siana ieu ah. Itu sia aing ngeburkeun main ah. Satu, mendople. Ya, nah itu ah. Terus aing nelpon sini itu. Sini itu tuh. Masih. Aing tadi diputar-putar kieu. Naon? Cicing wae. Aja nambahan meureun. Jangan bro ah. Kocok lah. Ya, pun aing mah jeung
ada ini. Let. Jadi RT gitu. Yo kocok buru ah. Ada santai. Bawa mesti aing. Pakai karet. Salah monceng kumaha. Soek. Santai dah. Bener. Nah, Bawaan banget ampun aing mah. Coy. Benar. itu baik. Ini orang aja patur. Benar. Kasih di bagian Kubarawe dek sia. KB-nya. KB kajeun. 3P mah. Ampun yang di Bang Cao. Itu deh jadi warga mah. Udah ikut ronda, udah yang bansos doang. Pada. Bang tukang ngedang baksos. Oh itu. Untuk kebagian teh ngomel. Aing teu meunang, aing teu meunang. Tapi roda ese. Atuh emang teh ese kumaha? Aing lagi Bang ya. Ya, guna. Nah, buru ah. Gila si buru teh. Ampun. Mereka. Tah. Tuh, balik di sana tuh. Jalan. Dia malah berpikiran apa sih? Pemajikan lu di pikiran wae. Ayo habak. Sia gaya, jaga duga pemajikan goblok ke aing. Kacau sia. Mana eta? Nah, sia. Jalan sia. Cek kosong kali, ikut pikirannya kosong. Kosong wae pikiranna. Liwat ya ah. Masih buang deh bener tuh, gak dia merentah. Tenang lah, aing aja ya, tah 5 mah, tah, sia. Tadi main gameplay kudu aya suara nih tah. Tah gitu. Ah, bete ya, dia mah yang kopi ah. Jam sekian di mana ya warung bukan ya? Ah. Bener eta kos gitu. Nah, ini sia. Aing, mana ya? Aduh, lewat aing coy. Lewat kocok. Aya, tenang. Aman aing mah. Pura-pura aing mah. Sia le. Hei. Arek mah. Ih, buru atuh buang. Set dah. Ampun aing mah. Gila buang teh. Buru buang ah. Ampun, parah aing buang lagi pas dia mah. Buset deh. Emang udah sepakat duluan doang. Ampun. Kumaha cek aing ah. Sia. Gandeng amat. Buang tah. Bagaimana Jan? Heeh. Sia. Buru-buru jalan. Kedeng. Kedeng. Cina ini sih. Si Syari wa amat ah. Si Ali lewat. Si Ali ngejublukin dia eta. Si Alis. Lah itu si Ali coy. Oh sasaha ieu. Si itu. Tadi ka ditu. Jelas banget ya. Parele. Ah, Lu alus ngomongnya Syari kliwat mah ah. Ye, aing mah tuh alus waktu aing mau lewat ieu. Ih. Tah tuh ah. Bingung ka cita. tipe aneh si Ali. Tidak jelas. Kejar las ieu. Aing ya. Iya. Nah, Udah tuh. ngomong we rek kita mah nya. Kartuna butuh. Segala pura-pura Ali si Ali ngajuruk di dia kita. Nah, sih bener nah pemingit di bicot teh. Jendol. Oh baik. Tipe si Ali. Ini tebarel sini. Timple gitu. Ali ngejudul banyak. Set. Ngomong we butut mah kartuna. Cina eleh ya di sini. Padahal iya main mainan doang. Oke lah enak sah enak buang. Jalan ah, sih aku masih. Jadi kamar sih? Gedung-gedung aja gila. Dung. Hidang banget. Las. Jelas. Ini sih pakai jalan. Geus ah. Si timpluna ge kamana bawa segala alasan yang kiih. Seru oh. Susah. Ah, beres jan ah. Mayo. Yang tinggal hiji atau main menang atau dua. Ah. Panele mah balik ieu mana nama.
sih. Udah teh, udah. Ampun ah. Ampun. Udah teh. Udah kocok. Aduh. Aduh. Ih. Allah.